Kini ki knowledge lani ke hisab lani di jing start. Da hian paten na no pangkun so kon so kan ta. Da unju ye yu document. Dan yu tho hakikat kislah. Kenangwa yong ne. Haka knowledge sharing event of best practices wala penlong dekat District Project Management Unit East Jaintia Hills District, bahap hapo ka Meghalaya Basin Management Agency, kiriu shimet kinoyalam shnong kumju ki self-help group kila la banle bahaya ki kamba baper kila shim ya kalat ban yathu khana nisam ki but bakiyat lenti halor ka jingjob jongki ya ki kamba ki trei haka jingyalang bala penlong hak clearyat West Community Hall haka arko khandai trei ujleu 8000 arko ar nalor ki officer na kitna trei kamba baper ladon langru ki pat ba ban shash kor ya ka jingyat lenti kini ki breu la haka jingyade bat ka kamran kari jingri kathung sentiu bat kiwe namar kirala bha banyat shakmat bat yoru ka jingarap na kasorkar hakiru kom baper kibalawan hakani kasngi kilong u Abhilash Baranwal IAS Deputy Commissioner East Jaintia Hills District kumukongsan u honlang bla DPM ki officer katanat sorkar kinongshong shnong kathan bat kiwe hakani kasni la yoru ya kajing ai buram sekite kibalala banle bahai ka kam bat kumjuru ladan ka jingamir jingmut hapadeng ki officer cepatnat trekam bat kipad ba kichong kathawi nang yo chu I ya kibut ha ko kamu reduce ya kataga jingchit ne pha tip hai wa ka kaman kate ka prathai woro wi mat ko ya kataga ongi global warming jan phi chichong chathang phi haw kre jobkat phi haw kre binunu jingkre prefer by uchna dagi concrete cement ne benta ha ko penyusup yo khu yo jier andre ge ye ka ko ngakwa share phi ki nongchung churong yo East Jaintia Hills I ka kauman ka te ha po mul muliam itu yuruk surok ko ju yu phi iwa I thau iwa lai I kan dong kan churot iwa siang I cement tetap pia biang gi ne bahai le wa man na chongki hai por wa chisngi snyao I wa mi gi chit na ga tu cement takam nu le I da ga jing chambut yong ki nongelam chnong da le I ya kata ka kini ki perkian hagi chnong mo hagwa da siang I da ti ya gitu ki cement ko da dungi por menchwa pada ko wari da kindau pada le ya da gitu ki plang carpet tungi da ki plang carpet hamal lagi kan toy ithau baham iwa like ne benta hago reduce ya gechit barhe jo por lem to ta reduce gechit hagni gisni ukat ni yu bhai wa to wa ju bakla luti ka wa ulai manam yo bo ngam ka mumut ko la dalai ka jurong surface ba yang ni gislak dau jia ki flood jia gitu gini gi woro bang wa chara ro chakeri to sok bang te dewa le I kam te dewa le ye gini carpet grass gini ka slab ka wan mun se bai de go mulai pathar de go ngam ko pini tu ha po chrong penim go ye gitu ki tenri den kiwa thungi Ke kini ka knowledge, mo hawe klam sepang ka knowledge. Ka knowledge to ijing tip, mo iba emi. Ke ini ijing tip, MK ya sam apa yang I. Kenang wa kibi la yo tip ki, yo pun bot. Ke kini ka knowledge sharing event. Hakani ka project yang I jo le manusnem. Wa manusnem jo em ni program knowledge sharing event hakwa JD teki group kiwa tebet haki kan kiwan ki kan ki le de hanga personally snawa kami teki group maybe manusnem one to knowledge sharing events and facilitation of champions hanga kini ki group to kenja champion hakwa the power the one which kamat the your recognition ki kami kini bro talk konselor report what nabiyan ka project la daw tu hadin menawan mu service daw kita gi momento seti yo punyo yaki kibi la yo ki wan takmat kila yo boten gi kami balik jadi champion song iwong gi te hejo ipor la kani knowledge sharing event sebi binta to wa MK misam ya kani ka ini start jadi ini jingtip buat kami mo ibut buat kami te tenten yo bi hakani ka jing ya sam ya kata knowledge
Bonsin camiwa kini knowledge lani hisab dan teaching start. Dah hian paten na no pangkun so pa so kon so kan ta. Dan ju ye document. Dan dia ho hakikat Islam. Kenapa yung net? Jadi ini kalian project camiwa knowledge to kayi ke MKM ha, but MKM you document ini knowledge. Document ini knowledge kadang report tang saya thọ hakikat Islam ni. Kan ini em ke electronic media mo. Dia pak dia film dia contoh pak segi tahu lah yok nuksa naki balik di beruha cleariat maha is dan kehal songi. But kanta lah naki district lah ya share ya sami segi district yok kila yok tipi ibaja namun dia kerek kami segi tahu lah. Ini kan oleh sharing melalui dengan yuk yatib lang orang hajing lalpi ini. Cami waga IBCS kiyongi cibon magi kita kita tuan lei hajing lalpi waga menu berku kamtam yaga economic status QM apa senang berthal BP. Kami target hingga yang iwa kamu oblik dia kitu kilong yung QM apa senang berthal ini kenang wa yuan kita IBCS yung ye gila ule yang kita ke saving itu for yung ye ule yang kita ke lending. Ina gila yung i dokumen sipon hajing to wa ke office yang DPMU. Kamtam hajing yak mat yang kong rimika malam manwa wina doa spot bahai upoi sedok ini ke sedok ini ke bentar.